Ti. Roger Engki rekan si budete mabu alhamdulillah saya cukan si panjenengan tremai kending gak dinto kending beren pasar ganti. Oh alhamdulillah gending iki sangku pas ongsongan. Alhamdulillah salam kenal pasara keduan asma panjenengan kaula awe pada mabu ganti. Iki motor selangkong Bang Awi si budete mabu panjenengan semakin Pak Repan pangkiin sareng operator si anyama Amar gitu. Terasa dek berak gending pasar gending pas jalan si ke Telum Karai gitu. Pas ke beren lapangan tua labu ganti. Beren lapangan tuh labu. Kundan jalan oneng tapi kan kamah beteseh kampung dusun desa. Tak oneng kau lah. Kun pernah lebat sekalian ke deja. Kantos depak ka Cempaka namung ngereng rombongan. Tak oning saya ke begamah. Kun coba atora depak ke Cempaka saya dinto. Eki mana biar depak ke Cempaka ampun terlebat gitu. Eki Mas Awi selain agabung pola pada sesuatu frekuensi kan itu kangku Jakarta kita ngereng kator. Assalamualaikum. Eki namung sekadar reject sareng gabung saos tak kok main banyak kanca edara gending ngereng kaula standby. Ki motor selangkong Mas Awi muka-muka setiap pagi beda kak ditoh karena dekik sampurna pukul 6 kita beda mau'izah hasanah dari beliau Ki Haji Musyrik Matim, salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi Karai. Sika dito Mas Awi iki betul selangkong Mas Awi ngiring kata Stabadimin namun menebi deki beda kaparluan saya gunakan itrup. Bingkengipun Mas Awi pada mau ngiring kator boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seporana modulasi agak tenggelam pola korang semak ganti-ganti. Engki motor kelakon. Mana bisa makin ganti apa kata kiamar. Dengan kiamar ganti standby. Motor selangkong bingkeng ipon saya nyon reject alhamdulillah sajian saya kata sajian saya pas era gak diteganti tenggula Kang Santri lukulu bara kiamar Kang Santri insyaallah manabi darat kenal kiamar sekadinto korek eki Kang Santri sebut dengan lukulu bara pola kan tu jarang tetangke jarang tambuko insyaallah kopi darat gitu kan kun kopi udara na ki tak teten gitu. Eki Bang Santri selain gabung pola beda sesuatu ngereng gator Iki punten kiamar sekitar gabung standby nunggu pengajian kayak itu kiamar kelangkong kiamar. Ini motor sekelangkong juga untuk Bang Santri melar muka di darat bisa ngopi. Ngereng kator standby dimin bingkeng epon Bang Santri ngereng nyoon ulang boleh ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Brudin nih Pak Kiamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Brudin. Sebenarnya seputar Al-Karawi atas kangkong
selain gabung beda sesuatu ngereng ngator. Punten keng ketua gabung api tak tapaki ning udara serang panjenengan. Ki lanjut dimin sementara Budin ganti standby. Yang untuk sekelangkong gak berutin, insya Allah tanggal 13 ikan mengarah kita bisa kopi darat agak disedimin neng pendopo. Muka-muka tak ada unsur. Kak Brudin ngereng standby dimin, binggeng epon Kak Brudin. Barangkali masih ada waktu ki kare 15 menit. Assalamualaikum. Orang songsongan setera gabung menunggu pengajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke AR sebadenang songsongan setera iki alhamdulillah bisa tapangki bagi bagian saya putar dimin katinapa pada saya ki. Assalamualaikum. Coba batok gamar berat suara kental nanti. Korek tikal mungkin si atas bertok pokok si bebe saya. Lah saya jam sakadang ingat ganti. Iki barokah. Mata sekelangkong. Kata binggengnya beda rekan roban menapi beda suatu deki ngereng gunaki truk iki ngereng langku dimin ki barokah di belakang ki barokah jangan ki AR di belakang ki AR ngereng waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pasero operator tak di Sumeneb ganti. Alhamdulillah sebadenang jantung kota alhamdulillah kakakku sayangku ketinapa pada sayang ki. Alhamdulillah berkat doakan rekan pada setiap pagi ketemu untuk mengikuti kaulia 371 ini. Tentunya salam terbaik untuk Anda sekeluarga di situ. Itu Bang Amar. Saya bisa report Bang Amar Anto di Sumeneb ganti. Bang Anto kembali sama Amar, reportnya bagus. Tidak ada perubahan. Tuh, nacek si Bitek juga untuk Anto. Alhamdulillah, matos kelangkong Bang Anto. Walaupun hanya sebatas di udara, kita masih tetap berkomunikasi. Mudah-mudahan di darat juga. Begitu Mas Anto bersama Amar, sak putar ganti. Sak putarnya mudah-mudahan ting ketemu juga ya. Di lain sarana standby di sini ganti. Baik, amin Allahumma amin. Doa berdoa untuk Bang Anto. Dan terima kasih juga komunikasi pagi subuh. Gimana Anto? Tarik langkang. Bingkengi pun Mas Anto ngereng kantor boleh? Assalamualaikum. Pendi Irawan CBDE sekitar pon bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Pendi Longkudimin Pasera sebelumnya Mas Pendi ngereng ke ator boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasera kadi tegeti. Sore ini Mas Dalil mau gabungan. Mas Dalil Rombia Timur Bang Amar mau gabungan standby. Assalamualaikum Bang Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Mas Jeffrey ki makin Longkudimin Mas Jeffrey. Matos kangkong Mas Dalil ki sebagai Rombia Timur. Malor mukes tujuh keluarga tetap sehat walafiat ngereng Longkudimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pendi Irawan sebagai Hidayajaan. Matos kangkong gabungnya dibagi makan. Mana biar sesuatu silakan gunakan intro. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey sebedang pepelan matos kangkong gabungnya ngatur salam dak kapar. Untuk Mas Jeffrey ngereng ke ator standby. Di belakang Mas Jeffrey ke ator boleh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sembara Kending Utara gabungan Cuken Giamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sembara Sibede Ganding Utara matur sekelangkong. Samukena setuju keluarga tetap sehat walafiat. Gabungan setiap pagi. Untuk Mas Sembara ngiring kantor standby timin karena waktu ampun agak mepet gitu. Rupanya ibing kang panjenengan ki bodo polerkan kantor boleh ibing kang Bang Sembara. Assalamualaikum. Arif Telaga bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arif yang ada di Telaga. Ya, salam sungkem untuk semua keluarga. Mukena sehat walafiat. Istiqomah setiap pagi dengan Qauliyah 371. Untuk Mas Arif, saya Telaga motor sekelangkong ngiring standby timin. Bingking ipun Mas Arif ke ator boleh. Assalamualaikum Giamar. Juga ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Lenteng ya. Mas Indra sekeluarga motor sekelangkong. Malar muka sehat walafiat sareng setuju keluarga, setia dan istiqomah setiap pagi komunikasi dengan mengikuti Qauliyah 137. Saya tak kebeter untuk Mas Indra sak putar. Eki alhamdulillah kator lanjut boleh motor sekelangkong. Berek Eki Mas Indra. Ngiring kantor standby timin di belakang Mas Indra kayaknya ada lagi cuma tak sempat nembusin Mas Indra. Kantor pasera operator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar Ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki asarang pasera ka dito gati. Di Batu Kencana Ganti. Alhamdulillah. Katina apa pada saya keluarga saya badan Batu Kencana. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saya gitu. Ularmu ke Amar sekeluarga ketika dintojukan. Begitu ke Amar Tommy Batu Kencana Ganti. Alhamdulillah kisah Mas Tommy alhamdulillah. Iki motor sekelangkong doa balik. Muka-muka setuju keluarga sebedeng Batu Kencana Mas Tommy selalu dalam lindungan dan hidayah inayah dari Allah yang Maha Kuasa. Tu Mas Tommy, alhamdulillah kawan lama, ki tetap tepangki. Muka-muka terus berlanjut. Ila yaumil qiyamah sabutar timin. Iya Mas Kelangkong. Matos Kelangkong doa epon amin amin ya rabbal alamin. Alar muka diijabah oleh Allah SWT. Dilanjutkan bergabungan ke Tommy Batu Kencana standby. Putar timin ki aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasera bingking ipun Bang Tommy. Bang Amar, Bang Rino, dekat bergabung. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duarkan benturan sehingga ada yang tidak terbaca kan itu. Ngiring yang assalamualaikum timin pasera operator. Bung Tomo di Ganding bergabung. Terima kasih. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bung Tomo ya yang ada di Ganding. Maklum lebih dekat. Jadi Matos Kelangkong gabungnya di pagi makan. Muka-muka kita tetap setia dan istiqomah dengan Qauliyah 371. Bingkeng epon Bang Tomo pasere kadito operator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Joker ikutan standby. Bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joker. Alhamdulillah bagus sekali saya pantau di sini.
modulasinya dan kualitas pancarannya bagus, tidak kesulitan. Saya pantau dari Ganding. Oke, motor selangkong Mas Joker ngereng kator standby dimin karena waktu ampun mepet. Di belakang Mas Joker kator boleh pasir operator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rino kali hangat Bang Amar juga bergabung. Berat standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rino, alhamdulillah. Saya putar Bang Rino. Katin apa ki pada saya ki? Alhamdulillah Bang Amar, pada saya walaupun lama tidak jumpa, semoga keluarga panjenengan juga tetap sehat. Ngereng dilanjut Bang Amar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selangkong Bang Rino, doa bidoa ngereng. Cek bel cek ke pekak doa bidoa dari jauh. Muka-muka tetap kaparengan taufik hidayah dan inayah dari suku basah. Mata sekelangkong Bang Rino ngereng kator boleh. Di belakang Bang Rino kelihatan sempat tertunda karena ditumbuhin Pak Rino. Ngereng kator ngulang boleh. Assalamualaikum Bang Amar. Iron Kacongkarai bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wiron, Mas Iron iki motor sekelangkong gabungnya di pagi makan yang ada di Karai. Malar muka setuju keluarga tetap sehat walafiat. Bingkeng epon Mas Iron ngereng kator pole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir operator. Operator Dias dari Kili Kenteng Kadinto. Kator pole standby. Ngatos kelangkong nggak dia saputar timin ketipan apa keberadaan santri bini seneng ikili genteng ganti. Alhamdulillah sehat saja. Keamanan santri putri pengajian telok betul situ nggak dinto ganti. Alhamdulillah iki Bang Dias. Malar muka kondisi tetap saya sehat walafiat, selalu dapat lindungan hidayah inayah dari suku basah. Pesantren Putri Kili Genteng tetap setia dan istiqomah dengan kauliah 371. Untuk Bang Dias ngiring kator standby dimin. Bingkeng epon Kang Dias ngiring kator boleh. Assalamualaikum. Kejanggu di Romia Timur bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diadana kejanggu makan timin kejanggu longku engki pasera seputar. Assalamualaikum, selamat bergabung. Terus kelangkong untuk Kak Talib iki gabungnya malar muka setia istiqomah kalaban 371 ngiring kator standby tibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng epon Bang Talib pasare Kak Dito Bergabung. terus kelangkong gabungnya malar muka tetap sehat walafiat, setia dan istiqomah dengan mau'izah hasanah 371. Ngereng beda boleh, masih ada waktu tinggal 5 menit. Assalamualaikum. Bersama Virgo di seputaran Al-Karawi bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Virgo, alhamdulillah masih ketemu boleh pagi Kak Dito. Muka-muka setia dan istiqomah setiap pagi ngiring kauliah 371. Motor selangkong Mas Virgo ngiring kator standby dimin. Bingkeng epon Mas Virgo kator boleh. Assalamualaikum al-barokah standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke barokah sebedeneng minumi. Motor selangkong gabungnya ngiring kator standby dimin. Bingkeng epon ke barokah kator boleh. Gamar bergabung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki pasara sing ngolok salam gak dinto operator. Eki dari Telaga Sunyi Kak. Bukan pasara sing rema dan gula Kak Dito berarti. Iki dari Telaga Senrema panjenengan operator Amar, tepatnya bodeneng Tisa Teleman Gending kabere lapangan Tuak Labuh. Sekak dinto pasera operator Kak Demo posisi ganti. Mana tengki Kak Dito operator Kak Dito Pancarowo Kak Dito Pancarowo yang ada di Telaga Sunyi. Begitu untuk Bapak. Ketipun apa pengajian berdemakin ganti. Yang ada di Telaga Sunyi Eki alhamdulillah. Ini badah kengki tak ada Pak Utana. Kare 3 menit kentah. Iki untuk selangkong untuk rekan yang ada di Telaga Sunyi. Ngiring kator standby timin. Bingkengipun ngiring kator boleh. Ketik. Kontak terpantau pasara Kadinto. Bergabung Pak Amar Aka di Rombia Timur, standby. Motor selangkong Mas Aka yang ada di Rombia Timur. Gabungnya muka-muka setuju keluarga sehat walafiat. Ngereng ke ator standby bingkeng pun Mas Aka ka ator pole ki bede karena waktu. Assalamualaikum bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua rekan benturan tidak terpantau operatornya apa serah gitu. Ngiring gantian ngulang kembali. Tapi kayaknya di belakangnya kayak itu bude Kak Lengser gila. Untuk Kak Lengser lengku dimin. Pasera Kak itu sebelum Kak Lengser. Assalamualaikum. Kelesap. Motor selangkong kelesap seporan gitu. Benturan gitu serang jangan Bang Lengser gila. Untuk kelesap ngiring kator standby di belakang kelesap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lengser sebodeneng manding kiring iki motor selangkong Kak Lengser. Salam dek setuju keluarga samukena tanggal 13 si bakal dateng kita bisa kopi darat boleh nang pendopo. Untuk Kak Lengser standby timin di belakang Kak Lengser ke ator boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasera operator. Assalamualaikum Raden Bagus, standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Bagus alhamdulillah. Begitu tina beri mereng dari Al-Mukarram pertemuan si bakal datang tepatnya nang tanggal 13. Begitu Raden Bagus, mudah-mudahan kita semua tidak ada unsur halangan. Kopi darat lagi di pendopo. Matur selangkong Raden Bagus ngiring kator standby timin. Bingking Raden Bagus masih ada kesempatan mungkin 1-2 rekan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasera Kadito. Alhamdulillah terpantau. Abadan di Nonggunung langsung standby. Abadan yang di Nong Gunung ini motor selangkong bagus terpantau panjenengan. Kami tidak kesulitan. Malar muka setuju keluarga tetap sehat walafiat. Untuk Mas Abadan yang ada di Nong Gunung ngereng kantor standby. Kayaknya waktu sudah pas ini ya. Jadi mohon maaf jika ada rekan-rekan yang tidak kami respon ya, karena keterbatasan bektoh syaporana. Dan kula tadi melanjutkan dari kebarokah menabi beda salah khilaf yang seporah. Muka-muka laku dalam waktu yang sama dan frekuensi yang sama kita masih komunikasi kembali. Matur selangkong al-afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا، عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته.
كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا
فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص أولياءه بالكرامة وجعلهم خلفاء لنبيه المبعوث بالرحمة والاستقامة. والصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه وسيد خلقه سيدنا ومولانا محمد الشفيع المشفع في عرصات القيامة وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالسلامة. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم.
Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma ij'al sabahana sabah as-salihin wa masa'ana masa' as-salihin. Allahumma arzuqna khair as-sabah wa khair al-masa'i wa khair al-qada'i wa khair al-qadar wa na'udzu bika min syarri as-sabah wa syarri al-masa' wa syarri al-qada' wa syarri al-qadar. Asbahna fi amanillah wa amsayna fi jiwarillah. Allahumma ij'al awwal yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa amalan saliha wa farajan ajila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana abwaba hikmatik wanshur 'alaina min rahmatik wamnun 'alaina bil hifdzi wal fahm. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu wa ibti'adahu. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azimin wa farrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa, para pencinta setia Qouliyah 371, sesadayana insyaallah sami-sami mulja'aki Allah, sesadayana beten kaula mulja'aki. Wabil akhas setajana para ulama, setajana para kiai, setajana para guru-guru ngaji, makai para ustaz, setaja para ibu nyai, juga setaja para ustazah, setajana beten kaulah sukan mulja'aki watamaipon sesuti ning tani Qouliyah 371 Kak Lintoh se dekat setajana beten kaulah ngaturaki sangat-sangat sakalangkong sesatajana sukan beten kaulah mulja'aki. Sukanan saja para kancah
saya istiqomah setiap hari, setiap pagi. Nabi memperluas pancaran Qouliyah 371. Saya pancar lagi boleh melalui banyak frekuensi, terutama frekuensi epon 2 meteran. Saya pancar melalui RPO, radio pancar ulang 14639 atau benar 14828. Saya pun rencana juga lagi pada RPO boleh, cuma belum ngawingi sebenapa frekuensi saya yang kuyah terbilah saya aktif lagi ya. Kita ada kabar juga saya tidak kasih pun lah rencana saya saja juga buatan kolom muljaki. Saya juga mempancarkan melalui FM radio atau melalui internet. Juga cah saya tidak senfu senah karena ngambreh kencerna, ngambreh kebelasan dari Allah, ngarep tersukan keridhaan dari Allah, memancar luaskan Qouliyah 371 kaitah melalui pengeras suara. Sesatu ajana sukan betan kaula muljaki, sukan dekah sesajana dan kaula ngaturaki sangat-sangat motor sekelangkong. Para pendengar, para pencinta Qouliyah 371 seperti yang kula hormati. Ngereng setajana ibu kuncina manabitan kaula ngarapake tetireng semulja ya junan Allah. Ngereng pertama-tamana paingak cek lopain kangkui sami-sami mabanyak adzikir, mabanyak ingat dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, mabanyak adzikir dekat Allah. Saya zikiran saya ale beti lesana, ale beti becana bibira, ataupun juga zikiran se lebat dari kulina angkutana petanik, kulina angkutana petan balik. Cek sampai kuleban panjenengan makai zikir dekat Allah. Cek sampai kuleban panjenengan makai zikir dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seporang nengki manabire lere karena keluhan atau benar kendala sebenarnya insyaallah kaulah laki belum sembuh, laki belum cek sehat. Jadi ngereng komat boleh ni. Jadi ngereng para rabu saja mabanyak adzikir dekat Allah Subhanahu wa ta'ala.
banyak ingat dekat Allah. Karena sabuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikrallah ala kulli halin, fa innahu laysa amalun ahabba ilallah wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Mabanyaati biinban kapi adzikir dekat Allah atas sabadana tengkan. Ti beda kulaban panjenengan ning tengkan apa saos sabun Kanjeng Nabi pakon banyak adzikir dekat Allah. Fa innahu laysa amalun sa'ungkunna, kenyataan tak ada amalan ahabba ilallah, ini keleburi Allah, lebih keleburi muku Allah, wala anja bentak malebi masalamat di abdin di setong kabulah min kulli sayyi'atin dari sapan-sapan kacubaan. Masalamat di dunia, dalam dunia wala al-akhirah, benang akhirat tempang min dzikrillahi, tempang dari adzikir ke Allah. Jadi adzikir ke Allah nikah burna Allah, amalan sebaleng ekeleburan Allah nikah adzikir, dan amalan semalebi masalamat deka kabulan Allah dari saya jana kecubaan masalamat itunya atau benang akhirat. Anakah ketempang dari zikir ni kata ada, cuma zikir ni kesema selamat dari hal-hal kecubaan, dari hal-hal kecubaan, masalamat dari hal-hal cuba, masalamat dari hal-hal cuba, masalamat ikaimah itunya yang ki selamat, ni akhirat yang ki juga selamat. Ni ka zikrullah, adzikir ka Allah. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Juga dia pun Kanjeng Nabi perumpamaan orang saya zikir ke Allah dan orang saya tak zikir ni kepada naban saya mati ban saya odi. Tetapi mun saya zikir yang kep nikah odi, mun saya tak zikir yang kep nikah orang makalah odi tapi ngak tintetin dia memate. Ini keterangan saja. Bahkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, mereka pernah matur dek Kanjeng Nabi. Tabuna man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Pasera orang, pasera manusia lebih selamat, lebih untung manusia banyak. Kalaban kenging sab'ata ajunan di hari kiamat ya Rasulullah. Pasera orang-orang saya paling selamat tah, paling pencerna, paling untung orang-orang banyak. Nyaman mek
Mekseltean dehnya. Mekseltean, ting seltek beres. Sayyidina Abi Hurairah ni matur dak kanjeng Nabi. Paserah di antara na banyak manusia lebih ontong, lebih bocor. Ku laku kalaban kenging syafaat ta'ajunan ya hari kiamat ya Rasulullah. Napa jawab kanjeng Nabi? Qala alaihi salatu wassalam. Nabi ajawab as'adun nasi, tining lebih pecerana manusia yaumal qiyamati, hari kiamat kalaban ngoleh tang syafaat, mangqala, ya dia orang semacam orang la ilaha illallah, dak kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, sambil murni bersih macam min qalbihi, dari aten. Macam ongku-ongku dari Athena. Benih karena macam keng ibri nengakan. Mungkin macam macam sok mahosok karena keng tero ibri nengakan ro benih nyaman dari atel. Dari lesannya kan berde siir narwa si biasa set bi gulai ka siir adzkirka laban lesan tor perengaki Athena, itu lesan ben ate bereng. Adzkirka laban lesan tor perengaki Athena, itu berarti adzkir lesan la ilaha illallah, Athena sema ikhlas, Athena sema bersih. Adzkirka laban lesanna tor perengaki Athena, teti pusek tu sana terpas langkeng anyar iman. Anyar iman ni penting. Karena kalau nemu jalan-jalan saya melaju, jalan-jalan saya melaju, saya maka daluarsa. Jadi ngereng para satu jena mabanyak adzkir ke Allah Subhanahu wa taala. Nikah saya ya sekaki dek kade. Bi pun apa? Kibi qauliyah 3 aja kan tujuan 1 371. 3 aja kan tujuan setong. 3 aja kan tujuan setong. Ajakan si nomor 2 qauliyah 371 ngajak dekatan kula setaja kangku sami-sami asokor. Asokor maongkuan lianna syukrah jabun ulama min ahammil a'malis salihat allati yataqarrabu bihal abdul muslimu ila naili ridha rabbih subhanahu wa ta'ala. Karena syukur ni kan apa maktan kula ngajak kalaban maungkuan asyukur. Walana syukur nikah bagian dari paling penting amal-amal bagus. Jika lima kalaban amal penik kekabulan si Islam bisa agabai kesemaan
kalaban sebab syukur nikah, kalaban sebab amal-amal basoleh nikah, kangkui kenginga keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebanyak oleh ridho na pangeran nikah sebanyak syukur lah. Jadi kulaban panjenengan benih kun dadi tukang terima, benih kun dadi tukang terima na nikmat, benih kun tukang dadi nginum nikmat, benih kun tukang dadi kakan nikmat, benih kun tukang dadi ngakan nikmat, benih kun tukang dadi nginum nikmat, benih kun tukang dadi ngangkuyin nikmat. Balik kulaban panjenengan dadi tukang nyokore nikmat Allah. Nikmat banyak bernana, teracem-macem ropana. Nikmat banyak barokana, seesok korete pena, tepa kuakina. Bunga dalam atena, bunga dalam atena. Nikmat banyak barokana, seesok korete pena. Nikmat banyak bernana, seesok korete pena, tepa kuakina. Bunga dalam atena, bunga dalam atena. Jadi sepas banyak nikmat-nikmat nikah datang barokah. Tidak lain seampuna kulaban panjenengan ngangkui dak dengan kui nikmat nikah kalaban bener, ngangkui nikmat nikah kalaban tepak, ngangkui nikmat nikah kalaban bener, ngangkui nikmat nikah kalaban tepak. Jadi sangat leres sebudak ulama. Cepon ulama ni isalah setengah ke apa? Asyukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu lahu minal wujudi wa ma fihi ila ma khuliqa li ajli. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu lahu minal wujudi wa ma fihi ila ma khuliqa li ajli. Jadi saya tak syukur nikah. Bani kun pas cukup kalaban kun ngucap alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya bercerwah. Iartayaki kalaban ngangkui tor aku na akina sapa setong kabula dek kasataja na apa sela paring aki sela paring sapa Allah dek kabula ni. Saya minal wujudi dari badan apa ni? Minal wujud dari badan apa ni kah? Kulaban sampean lembak kan tak ada mak. Usaha tok-tok.
Panjen sok sekut biasa sekalian mari. Tok sekalian mari. Makan jen sok sekut. Nyinganyimik. Sok nyinganyimik dik. Mik nyingany. Tata colon tak biris ya. Colon ki banyak boron. Emik ke boron sekali. Tepak. Jadi kulaban panjenengan kotungan kui tor aku na aki sabadana nikmat Allah. Saya nikmat dari awal wujuduna ni. Badana kulaban panjenengan mangken dari seasal tak ada. Kadang cansi irna ulama, wujudu admin fa wujudun ni'mah wa syukru lillahi biha falazimah. Wujudu admin fa wujudun ni'mah wa syukru lillahi biha falazimah. Wujudu admin badana tak ada. Fa wujudun maka pah beda. Jadi kulaban panjenengan lambak saya tak ada ro pah beda. Wajib termaksud sareng Allah. Nikah tore. Abak si beda ni ke angkui beda na abak ni kah kasih bener. Kenapa? Ila ma khuliqa li ajlih. Ila ma khuliqa li ajlih. Timun kulaban panjenengan cipta sareng Gusti Allah kangkui pun apa? Mun lakar nyata-nyata cipta natang kula sareng Gusti Allah. Kulaban panjenengan ngauni kangkui sabaja tetireng tahu ka Allah. Teti tore. Angkui ongku ka beda na aba. Angkui ongku ka wujud na aba. Kangkui napa? Ya kangkui teti saya tahu dah ka Allah. Cek gulam pon oning ka Allah. Ingkin oning ka nyaman. Oning ka nyaman. Oning ka asmana. Oning ka si hakikat taki belum. Buktena mulakar betul-betul Allah ni ka ngauningin terutama oning aku laban panjenengan da Allah mun Allah andi seksa. Allah andi wa'id, andi ancaman. Terjukan Allah andi wa'ad, andi senci. Sencina Allah ban ancamna Allah tak pernah. Kulaban panjenengan alai beti kalaban tepak. Sekali ma Allah acenci bakal masalamat. Allah acenci bakal masalamat. Allah acenci bakal malas saya fokus bagi orang saya ngelakonin amal-amal soleh. Tapi Allah Ta'ala ngancam nyiksa dekat orang-orang saya berbuat kesalahan. Nah, cuma kulaban panjangan kenapa kok bisa berbuat salah? Kan berarti kita kurang tahu ke Allahnya. Jadi si nomor 2 ya cek angkui kulaban panjangan titi orang si askor. Si nomor 3 cekan si nomor 3 kan 3 nih. Cekan si nomor 3 ngireng kulaban panjangan cek lepas dari kotu muwangi kaputuan cek tina cek atina putuh. Duma pasti tisikal jengkalongku. Duma pasti tisicek jengkal lah ko. Duma pas kulaban panjangan pas cek jengkal lah arapongku. Tak nisar ke kaaban. Orang ngobuput dunia ke zalim kaaban. Orang ngobuput tuh tak tahu keaturan agama.
Sedangkan kesempatan dan kesempatan kuleban panjenengan tak orang untuk bisa belajar ngauningin peraturan agama, cuma kuleban panjenengan pas malas. Pas malas. Saking manusiaan di keahlian roh, pas banguan aja ke keahlian nah, daripada aja gah penting dari peraturan agama nah supaya abah bisa ekibah mangki kelerasan dan mangki kebenaran. Mun urusan keahlian nih kama bakat maksudnya. Mun urusan bakat atau benar keahlian nih bah takok seelang. Mulai pun ada servis, odi bi soder melulu. Si servis odi bi soder melulu. Si servis ngangkui soder, lain servisnya ngangkui oping. Lain servisnya ngangkui elas, lain servisnya ngangkui setang ben semacam mah. Ini benar dia tak locot di nikah. Tapi lebih penting dari hal ini kemun kuleban panjenengan selain paringin kenengan bi Allah, selain paringin kenengan sareng Allah. Napa? Ki aten aku lebat panjenengan nikah. Masahifuhum qulubuhum masahifuhum masahifuhum. Lah kuleban panjenengan beri kenengan ampun sareng Gusti Allah. Kenengan apa? Kenengan majauh dari kebutuhan supaya kuleban panjenengan tak lopot dari pengauningan peraturan agama. Ateh kuleban panjenengan ini kebeden. Jadi Allah pun dasar apa yang beden ampun. Ateh ini kebeden. Kisi kotak sedokang kontek yang ngontek revenari. Tidak sempat pun lah si ajar peraturan agama. Seben HP, sedik bi handphone, kiri bah ben handphone nari benar. Saya amai negim, saya maca esena YouTube, saya maca esena Google, lain siki awiaan, Instagraman. Lain ben aplikasi selain saya bisa buka demi kepentingan seneng atau kebutuh nak ben atingkal selebih puto napa kuleban panjenengan jadi tepak nah manusia kalaban atoro peraturan Allah. Makanya dihubungan kanjeng Nabi, dihubungan Allah Ta'ala ini dalam hadis qudsi. Saya tabuaki sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun dihubungan Allah, ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadayka rizqa. Ya ibna Adam, la taba'ad anni amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka syughlan. Ting tepak ke kalimat syughlan. Sakit seanya mencolok. Hei foto Adam jabun Allah, ngapiyakin na baan ibadah kangkok. Dan masih maksud ngapiyaki benih bakulaban panjenengan tak aku lakoh, benih kulaban panjenengan pas tak kasap, benih kulaban panjenengan bah lololo
lolo bah menyitong ka ibadah benih bang ngurusin selain punten. Saya maksud aki kalaban pakonsen ko laka bulan ni ka ngapi aki ibadah maksudnya ngalakwaki na ibadah na kalaban bener, ngalakwaki na ibadah na kalaban tepak. Apa lateng kaasi bener, apa lateng kaasi tepak. Sini ke maksud. Tereng kadung lah tadi kui angkui. Kadung lah biasa tadi kui angkui. Jadi tak apa ngerasa bahwa dari si angkui tepak apa nje kadung lah tadi biasa mbak. Cet biasa aban kui ngangkui senik. Aban cet biasa kui ngangkui senik. Aban cet biasa kui ngangkui senik. Lebih-lebih angkuinya jadi dorong ben kekapraan ben kelumraan. Nah itulah. Kapralumraan ni kutu koreksi gimana? Mi tepak kelumbraban ke kaprasi salah. Mi tepak kelumbraban kaprasi kelero. Jadi makai lumbrah makai kapra kutu oba tak bisa ngoba. Ya kutu unturi, kutu rorok pato. Kutu oba. Saya repot kini mak. Tinggal jadi kebiasaan ni. Lebih-lebih si kebiasaan. Kisah tepak pun cet kata rena atau aduh ya Allah. Saya jadi kebiasaan cet lah tepak pun lekau dingin muncan aturan itu salah. Muncan aturan itu salah. Ni kemak. Aduh ya Allah. Tongkilan ni kemangkin tang mau tang hidup bodoh ini terutama kombolan ni mak cek biasa. Kombolan roa. Jadi kas kombolna roa pakai pinjam ke anggau tanah. Pinjam ke anggau tanah. Pedan toaki. Siapa sing nginjam kau tu abri kebagusan sekian kuah. Kebagusan dari mana? Abdi kecubaan gua. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tafarrug li ibadati. Ngapiakin ngongkuakin. Dan faragha ni ke asal makna ni kang kosong mak. Asal makna ni kosong. Jadi maksudnya munda kula ban sampean ngapiakin ni kan berarti tak ada selain kan. Nah, ini kan maksud. Poto Adam tafarro makosong ati di ibadati karena perlu ibadah kangko. Dia mesti maksud kalaban makosong. Ya tak usah melakukan hal-hal yang lain. Lakukan yang betul-betul cuma kangku ibadah ke Allah. Pupah tak pahibet amalolo. Dan sambian. Besi maksud kain to mah kosongi semua. Napa? Bersiaki becenah cek sampai ise macam kalau potena cek sampai ise macam kakelero na kasala na tore kula ban panjenengan ngabdi ada ka Allah atau ada ka Allah kalaban rasa sebenar-benarnya sebenar-benar celena. Ya mula kulaban panjangan perintah sabaneka mak kutu kulaban panjenengan noro perintah setengah. Napa perintah setengah? Ya ngaji mak, ya ajar mak. Masih ajar bidang agama sampean si ajar urusan agama nama bahlia.
Nanti urusan tunya na sampean mah tak ning lang-lang. Beda apa sih? Hah? Oh, bang urusan agama mah lo bahasa anu mah. Sering kulin aku leban panjenengan ni kaya bos agama. Tor tak kunjung ya bos agama maksudnya kaya tor agama. Kita selaku orang Islam kulina apa ni kau tu noro aturan agama. Dan masih tak tahu kau urusan agama. Dan masih tak tahu kau peraturan agama. Kau tu tahu. Imun tak tahu. Apa andi kesempatan kang kui bisa nyari tahu. Kalau bentak ibakalah kesempatan selain. Kiko depan sampean saja ni kata raja salah mak. Raja salah ke pangeran. Allahumma salli ala Muhammad. Berema mun laku leban panjenengan ni kebisa. Magena matepak pangabdian ada ke Allah, maka belisna Allah amla'u, maka musa enang kok ya ibn Allah amla'u, maka ngisi enang kok qalbaka deka atina bakna yesena napa ghinan dek kakasokian. Aduh alhamdulillah. Bila engki ko ban sampean seandi asokin ate. Kaya na pasokin na artah mun aten tak soki. Karena ateh sesoki. Bila ampun lah tak bisa ate ko leban panjenengan bila ampun lah tak bisa mengendalikan, tak bisa nyetir kangkui nyambi saja nasi zahir ni kedek kasih saya berarti aten rolaib, berarti aten narwalaib. Mun sokin lar munsokina masya Allah, munsokina ampon, dek tandingan na, cuma adena laib, buktena si adena laib kasokina, beni nyambi hungana ben selamat dah, beli nyambi reko ngaben rogina. Ini lebih ning akhirat mending itunya ki calon mengiran. San misan mak bah kadung seneng lah bah neng seneng sekali. Ni ke ropo ku laku pare kong pasosa. Aduh ya Allah selamat taki orang seki soki. Kun soki artena tapi tak soki atena, kun soki tunyana tapi tak soki atena. Tua aki tantretan seki soki, tua aki tantretan seki soki, menter sarang Gusti Allah sukan pasoki atena. Amin amin ya rabbal alamin. Karena monoreng soki luar dalam mak aten soki sukan luar dari tunya na soki, insyaallah kekayaan naban kasoki na nikah bakal nyambiah bakal abek tak kau di nese napa seselamat bisa selamat.
Selamat ning dunya ki salamatun fid dunya wa salamatun fil akhirah. Selamat dunya, selamat ning akhirat. Timun dan diberi kajing Nabi ya tanya aki akhirat ni kenapa? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'iri. Berarti mun selamat di akhirat masuk ke fariqun fil jannah. Abak masuk ke kelompok bi orang-orang si kasuwarga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tobuk mak, tobuk rasana pengajian ni tobuk karena tak kelem beres penyakit colok ni ke mak. Tobuk katon Mika boleh sama tobuk dia boleh. Wala kotek seltek dia. Mika boleh sama tobuk ni. Kalau kau main seltekan. Terjukan tak kunco ma'ate sepa soki aja pun sebun Allah. Wa amla'u ban ngisekna. Wa amla'u ban ngisekna. Sengkok yadai kata nang abakna isna pada nang aja rizqan dak ka rizqi kita nang isna rizqi terus tak kosong isna terus rezeki bi Allah cuma kalau bencadatan bener ibadana tepak ibadana contoh pun apa saya lampaki Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang mau nyontok na Kanjeng Nabi je bah nyontok langsung mi salaan. Mun nyontok Kanjeng Nabi je bah nyontok langsung mi salaan. Akatin apa cara nama? Ki nyontonin ajar nyontonin timin kasih pun lacer kira-kira napa nyontoi bagus dari Rasulullah. Cara nak yang kita ori kuleban panjenengan ngaji ajar lebat ulama. Ngaji ajar lebat ulama. Kira 6 menit ya. Kira 6 menit dah tobuk lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi usahaنا kulaban panjenengan sesuai ajegan senomor telok dari Qauliyah 371 mana bidan kula tore pateti manusia setepak ngabdina pateti manusia setepak pola tengkana pateti manusia setepak siapa sih nilai tepak ya saya nilai tibi kepila kau tidak tepak karena bertanda ke saya tak tepak bertanda ke saya tak bener jadi maka saya tak bener lagi nih kamu nilai tibi tapi tore sare penilaian Allah celena kita ore ajar apa jeng ajar ngatin apa jeng saya tepak kan nikah ini korban Allahu Akbar tidak wara bukan tidak wara bah Allahu Akbar ini kan bejeng ni baik kun cuma isa ala bentukun ala aropan ala kulin ini kan tak ada apa-apa ni kan tak ada syarat rukun apa kibini pakun ngaduk bau tu kan bila gue lagi tepak neng nyampel ki tegur be gula mah i tak kenal lah ni tegur bocor nolok kata tegur na gula orang ngaudu mah giring mature ki tak oning tak ngerti si ring kamu orang ngaudu celak kelampin seret kelampin seret
lengan naro seret, jadi tak bisa bengkes, tak bisa bengkes. Tinggal wuduk itian kau lah, bolong ning epet sampingan kau lah, keran sampingan kau lah, keran ning samping kau lah, ini jeding yang pel. Kula wuduk ke benda kau wuduk ke? Nak kula tole saat tereng ni ke masuk na lengan na, bakun bengkes lengan bengkes sabaro. Araba ma bengkes sabaro, ki karena bengkes kapi ke atas tak bisa. Araba ma tak buka kelampi jadi yang bon gula. Lalu ti lengan aku ni sen sabaro, lengan naro ya sen sabaro guna. Lengan angkutan wuduk maksudnya. Angkutan wuduk kan dari tanang ke jengkol mak. Dari tanang ilal marafiq ya. Ilal marafiq. Jadi dari jengkol, dari tanang ke jengkol. Lah ini ke mun separo tanang ni ke maksudnya ki kendi ketasnya pekelengan ni ke. Jadi kalau bina bengkes ke atas karena tak bisa notok sampai ke jengkol. Lah ini ke awuduk masuk tanang ni kun separo lengan ni ka. Separo lengan anggota awuduk ni ke maksudnya. Ki kau tabi kula dek ngudaan ban kula mak. Napa? Tak sah sambian kini ka awuduk. Mak tak sah. Bawa lengan kan tak ya habis kini lengan anggota awuduk ni sambian saya sain. Saya bersoen ni. Sering kelampi tak bisa kepakatan, buka kelampin, sampean pak ngormatin kelampin, mak ngormatin kelampin ni jabon boleh buka kelampin ni kini ka, buka kelun, alhamdulillah torok mak, lah ni kenyaman orang tinggal beker orang kata ni kesesari mak ongkuna, kiba abaan nak kelun. Baan ni kan masih ingat arwah maksudnya. Jadi bila orang matepak arwah, benih cengkal tibi, torot lah. Siapa lah kono arwah, cacan pengajian. Ada tak ada siapa. Ya doh pasaran. Jadi model orang ni ketahu siapa putu kan putu orang ni mak, kan putu ni. Masuin lengan tanang termasuk angkutan uduk sekuni besuin sa baroro kan putu berarti. Tapi bisa bertepak mak, masya Allah. Nah, bahasa kini nemu sebenarnya kapi kuleban banyangan. Sana masa kuleban banyang kocak orang tak oning maka bila pauning kan ndak ngalak ka pengauningan. Lain kele. Yang disampaikan ni kasih banyak idza wu'idha lam yatta'id wa idza zujira lam yanzajir. Bila peringatan tak anda ngelak ke peringatan. Justru kadang saya memperingati ruas salah. Oh dia saya maingat justru ruas saya salah. Rasai tibi mak, rasai tibi. Sekulaban sambian bila iza u'idha bila lai peringatin lam yatta'id maka tak ngalak ke peringatan ni. Paling kunca mengaca-aca peringatan ni kan ngatunging muncan begini. Yang pengajian ni ke benih status mak. Tak mun status bisa komentarin. Ni ke benih status ni kan. Ni ke pengajian. Jadi bakala amal laki. Kasi ka ngerti pas kala bahama laki mulai tak lobotan. Allahumma salli ala Muhammad. Tiba ucur orang ni kan dek mak, bikula dek ya bang kula dek, salah sambian nikah. Mak ingki, sambian mak masuk lengan sabaro. Maksudnya kan dia bakal cengkol, cering tak kelampi tak bisa berkata, lengan tak bisa berkata, Jadi sambian kala apa lengan dan kala kelampi ni seserkan ni kebukal dek, kelampi ni kebuka. Alhamdulillah mak torok ni.
Torok orang ni kemak. Buka engku terus hauduk boleh. Pas biris akan biasa nah. Masukin tanang ni sampai kenceng kol ni kan. Alhamdulillah. Ini kehidayan Allah nyaman. Ini kebetutun Allah nyaman. Si kulaban sambian bedereng matepa tanda ngalak ka petepaan bedoreng si mai tanda ngalak ka paengaan bedoreng si nyeke dari perbuatan apa si diperbuat salah tanda ngalak ka cecekeun berarti sambian notopen pitunjukun Allah notopen hidayan Allah. Allah beri petotu, Allah beri hidayah, malah top bi sambian itu tina apa sambian? Tina apa sambian? Kengai mun bade pitunjuk mun bade orang lama malam mun bade orang ngak mai ngak tu di kala miset abe patapa Allah ngasokanin kula ban panjenengan tadi orang saya tepak orang saya bener ini bahaya tolak sabani kamu kata tiada manfaat kamu kata tiada barokah insyaallah jangan jutakin boleh lakuna waktu terfrekuensi sepada muka-muka hari mangken lebih ina fokus tempang hari seberi muka-muka hari mangken apa tak lebih pecrah apa tak lebih bocor apa tak lebih ontong dari dunia kantos dah ke alam akhirat kangkui masa-masa siadupna kuleban panjenengan. Muka-muka Allah tetap apa dengan kesehatan dak tenggulis teja sebarokah apa dengan lancang umur dak tenggulis teja sebarokah tersukan si dalam keadaan songkan untuk muka sareng Gusti Allah dapat tu dia beres jadi songkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأسرار وكيد الفجار وأتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para pencinta mendengar Qolia 371 sekarang yang kirimin insyaallah sambung laku boleh waktu terfrekuensi sepada selalu betul orang lebih ni tanggulannya ona sabora hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jabatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra sebutar Indra. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kecek iki cuma Katretan Indra, Bang Indra. Engki ke? Pancur. Makan. Engki gitu kan? Nikah aing galon sedua, si alkalin si kamaan ki coba tanya ki. Oh, saya galon bote kan. Ki kelangkong ki. Si alkalin galon sedua, ki betul kelangkong masih dah. Ya toren apa? Jangan ya toren. Jaga aja juk, letu aja. Iya, iki ya toren pak. Menabi pun pareng oneng dap tindak ento porope. Enten kia. Tikel lebih deh. Iki ya toren ini. Kalangkong. Acul. Thank you. Load, berdeman load. TV idin dan Acul. Masa lagi? Kita pada sudah speaker tenang. Nah, kalau simpen tambah nyaman sama kita, begenteng suara. Lemah Mbak. Assalamualaikum, Pancung. Sorry, basuran nih ya. Load nih kak. Kelak man load ngabsen. Bila yolok di kula sobong je putu nak kula. Basuran nih ya. Ni ke mas dahab lenteng. Ada thank you ya tore. Mungkin tu mi anu nah. Balut monitor balut. Mi beder be umpor gak linto. Nyaut. Thank you. Nyaut pak. Pun balut ni kak. Kelak bang absen elang kerja. Larang. Bada gini kok, malu tu bada gini kok. Kita. Ini gaya lo pak anu ini ganti. Nah, Pak Dahab. Ki. Begitu. Sare ke sungai sobung ke jeding sobung. Mari absen. Apa nama nyaba anu kata. Sekalian pak elang saring. Tapi nyari kelembian. Tak kok elang. Kadin Pak Dahab dan gula monitor. Engki, tak nyampe pula kesampean saya lagi. Jedulan kata. Jedulan je saya. Engki, apa ringoning kesampean kun. Coba hilang mau mere nyekaki buku hilang sarik le pun gula. Puto mengerak le mari pun. Eki, dan gula nak langsung ke dapur. Kontak ibu ke dapur, saya monitor ni. Tentang hilang. Aku namit dia berapa kambian korek. Kibat. Terus aki yang kerong gula kambian. Gila ini suara nambian. Di sehari pun gula. Hilang kampung di sehari pun jaga sobung pun ada pun hilang. Ki kelangkong pak pengendali saborana. Assalamualaikum. Engki ya tore pak demikian. Leng dem ban melut. Tore Apa nak? Anu masuk KRBU juga kan 6 telok sangat. Bisa nampak lut ke sampai dia sak monitor. Begitu pas sering masuk 6 telok sangat juga enggak linto. Engki ya tore bodoh boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengiringi Cung. Jangan jentar. Cung, mangkat Cung. Gorek kita setengah beluk begitu gurik. Setengah beluk. Kata kalau berempal lah, kalau tak lebet lah. Oleh saro Pak Gabak, Bu Gabak langsung Manjung. Kini kau orang saya sekening sabuk kurpas jangan saya kiai ni kan. Orang duduk secara ini ni kan, saya pantas saya baik kurpas tak ada tak ni kan mun pas sering jerengan ni kan setan buru gapi orang.
Neka membahas secara yang dengan buru kapi dan setan ya. Neka sering konraton. Makanya kia ini kan pernah ya ngisi bagai cini ajar eta cek dari tak kelar raga bebini jari ini buduk setan sih berdedum sombor nikah keluar mbak kia orang-orang gak nikah mungkin iya buat iblis perlu dibasmi mencoba gak cari mi sajen selalu tepat ikut cak cari mi beremah namun indah nikah sih ngesep orangnya kira ada ebur kira begitu maksudnya babinya kata ngolok mas beri apa boleh ngolok yang ada di sini yang ke iya karena kan nggak jeria tempeng lagi pas tek orang korban pajong dia bilang nah korban banget mas beri apa bibir dulmo ya yang tapok kok na bilu sahabat ngolok yang begitu dingin ini udah kuat tak jadi ke tempat ke tempat tak kebuat kalau pengen itu dah roger sebuah ada apa beda apa perjalanan putar lagu jiwa nah beri iya no laceng meraceng gerakan mustahil gitu beda perjalanan nona vapur berkelanceng bajet jangan lolo dekat mangkat lanjut iya begitu kamu korek tak masuk kan adot korek iya tuh pak kemalik roh beremalik bawa kontek ke korek Wajib yang kontek ke bawa kia apa engki udah tambah mornong korek wajib mungkin mereka baca urusan audio 6R ini ya mun pancaran mungkin tahu nih mun audio na baca lebih genteng itu peng 5R lah korek oke modulas depan modulasi kenapa itu apa dia Pak Bolo kasabita korang du strip program oke sip berarti kau santan sarang sepan bila kan tuh betemor sebita balik santan sarang sepan bila kan tuh kan tuh kau santa tadi tuh sarang sepan bila betemor jangan santa mengka temor kapa aka tambah santa jawon tambah bungkol tambah padang kesak pasutuan korek oke mana bikin jangan tak ada gitu bakun saya lah pak sabit korang du strip kok mon bian kari lima betak un dulu wah rombian jongoan tanami cotot dan aku le korek Oke bacung ko jocong dia kidin tekan terasa sen ko yupin 6R ko besar mak terog yang jualin gula wah mulai nikah wah baju senapa baju kita rugi banyak nah ku nambah sakone biasa begitu nyaman reng atau kengging ada nikah beda jontong beda serogi ini paling ten kau tu bakpok nah nikah raja nak boleh kau cakap kancah sibi nyari ontong rogi ni tak masalah si penting kancah nikah bisa mesem rogi buat apa ini? Buat apa?
Apa? Ada nih kan? Biar minyak bengkan ongkun ibu bon. Mang ku seperti kan apa? Mari nak kasih apa kali ya? Nak kasih apa kok? Tak apa tepat tak cili penggorek. Kini kambian saya bisa saya laten saya sering ngobrol kini ke Firman sering bengobo paralon kini ya. Gas dan es ya boga paralon kasa. Beda bi umpera apa to anten Firman kini ka ganti. Oke, jangan beri anda kalau kasa. Demikian gengki beda sesuatu. Ya no kedua cancel kedua aneh kan. Tikal membedakan tekangan dikit. Bakunda pak. Saya di kontak Tiana. Faktor itu bacung. Program aki bacung. Hoxter korek. Ya betul. Engki babi, tenang. Biar ni jemput seltu Indra obus lah ju. Engki makin jemil babi. Kenapa Mas Indra? Oxter itu program aki cak bila ya? Oh iya ya, Firman itu bisa kira kok coba ada nona itu. Masa temen kangen atau saya mik jauh, mik abid ki, mik Firman gini ya. Begitu korek. Oh iya. Itu Voxer 35, V35. Tapi anu bajung beni dual band. Oke, single band. Bagus mana bajung band saya biasa itu pada ya. Woi, yang lebih si single bajut. Masa tu mulai tak pada banyak pancaran bisa lebih saya single bisa nanti lebih santak sakoni mungkin benih lebih santak lebih saya pokoknya beliau modulasi pada bajong untuk modulasi mungkin pada Iwan ingat nun kedua lagi baru cara Alek mungkin pada boy menjelaskan nggak keneka si Vito ni kan apa na Jepang ni kasi begitu saya dalkom ni kan Peter masa Bruno kasi Peter kasi audio na bekeranying ganti iya ini ya bakun cempreng bakun tak bisa bagus bakun nah boleh coba kalau speaker ganti mungkin mana sebuah speaker ya ada langgaran-langgaran lagi korek mon saya 2N sebab kalau speaker ceki burun saya wibawa apa kasa modulasi mungkin budget lebih wibawa itu lebih bungkol audio nasa mungkin Mas Indra lanjutin mohon maaf tidak bisa melanjut nih ya sehubungan mau berangkat dulu begitu ki kendaraan selain mungkin Pak Lajaki monitor kantor Nyon Sapora tak bisa melanjut dan kalau mendahului Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ajeng ngate jalan selamat sampai tujuan. Masker banju.